on to the second fight of the evening. This fight is 3 rounds in the TFC Junior Division. Introducing first, fighting out of the blue corner, an MMA fighter making his debut in the TFC, weighing in at 60 kilograms. Fighting at Tbilisi, Alexandre Usanetashvili. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner. He won his last fight by TKO at TFC 22. He's a striker with a record of 2 wins and 1 loss. Weighing in at 61 kilograms. Fighting at Tbilisi, Nikos, the Junior. Our referee tried to knock him out is Montes Anamidze. Ladies and gentlemen, this fight was called to a stoppage in the first round. Declaring your winner by TKO, Alexandre Usanetashvili. Alex Igosov is invalid performance to round shape. Titmis Arabia Garcia, Rashi, Aspova, Rasodo, Rashi, Rashi Neva, Raspova. პირველ რიგში დიდ მადლობას ნიკოლას და მის ფენს. აპლოდისმენტები.
Čelovas nagrávne. A sa uvidá, môže čeľo. Bolo sme im davida, môže. Ja všem aglovaši rok, ak je neviem načúvali. Tým malo bola príští zvané, že tu strong je moc, či tak ako ziano. Tým malo teda sa písvis. Ale čím sa televízia? Tým malo bola môžete čerpať. A je mimobrady. Tým malo bola skúsiť, má tak robiť. Zámči nebude, jak je rozhľadať. A kde je chlap, to je skvělé vyčestný ruce. Igor, pogled se razavde, zola ročeně vode vody, vytareba, a je ročeně vyhrá, teraz průzovele. Čeho je zrycí do Rongo dao ci do šperma vozově, Aga ci do psa, tam je fruty. Vnímalo to jako pokud pozorujeme na ročení, tam je to tam je to tam je to